Kabarin Panakanto. Tenga usambate kara kutamino problemi japni tambate sa una sunere tipo angoma ngatsime vita titulungano za fatika tsimeti taita wano satya pamana mbade zananga tenga usambate kara kutamino problemi japni tambate sa una sunere tipo angoma ngatsime vita titulungano za fatika tsimeti taita wano satya atika milam sitike karazani nyarka mvatinulo wasala jawabu sana tofanga jako nama azare tipome mekwanga oye wasala be waro jawabu sana tofanga jako definye ekusinge jalta definye rafatanga ngolo balance ngetenga jalta definye oh jalta definye kwarana la fusinge sakin vangenye sakite kula habine tisite kula habine azane ngatinge la habine koranet ngata ko badine sa tisite kula habine tisite kula habine azane ngatinge la habine koranet ngata ko badine ke azafate kozani diso karazani narka mvatunulo wasala jawabu sana tofanga jako nama azare tipome mekwanga oye wasala be waro jawabu sana tofanga jako eba tumuna Mama, Papa, kapag Panakanto kung saan